dajte da vas čujem odmah na početku, da razvijem temu. Pozdrav svima, subota je ujutro, a ljudi ne spavaju, ne piju kavu na špici, nego su na prvom Kombisovom hakatonu. Sutra u 10 ujutro, 10:00 treba biti sve gotovo. Ni minute manje, ni minute više. S nama je 15 timova. Za vrijeme natjecanja vaši su zadaci. Broj 1, kao što smo već rekli, odlučite se koji ćete zadatak napraviti. Broj 2, napraviti prezentaciju. Broj 3, dostaviti prezentaciju i dostaviti izvorni kod stručnog žiriju. I na kraju natjecanja prezentirati projekt. Ovo je zapravo super za bilo koliko se bavi nekim informatikom, jer na faksu možeš dobiti neko iskustvo, ali nije to to. Ako ti dođeš na posao i kažeš sudjelovao sam na hakatonu, to je super. Znači, čuli ste svi prijavljivati se u budući na Kombisov hakaton. Kakva ti je atmosfera na početku, tek smo krenuli? Pa mislim za početak super, još sam budna, da je sve super. Evo, prošlo je već više od 9 sati od dodjele zadataka. Timovi su u dvorani, rade, atmosfera je dobra, tiha. Iako moram priznati, vrlo interesantno se to razvijalo na početku. Atmosfera je odlična, dosta su pristojni, tihi, radna atmosfera, nema zabušavanja, brainstorming non stop. Mislim da su uhvatili vrijeme za otići nešto povesti. Neki su ipak odlučili se za stolni nogomet, a neki su uspjeli ubiti oko. Koliko si uspjela spavati? Pa evo sve se sad sam spavala. Ne znam koliko, pola sata. Zašto si ostavila svoju momčad i otišla spavati? Pa rekli su mi da idem, ja sam već za stolom padala sam. Rekli su odi. Zasluženi odmor, to je sasvim u redu. Hakatona nakon 24 sata što ste mi se svi ovdje dali, sve od sebe. Andreja? Tipper! Došla bih ponovno na Kombis hakaton. Super je, atmosfera je odlična, voditelji su odlični, jako je profesionalno napravljeno i zajedno se družimo i stečemo nove iskustva.